Governo Indonesia sei serviço remoto com Timor-Leste, quando ba Timor-Leste ni adesão ba ASEAN, liliu e assunto economia. ASEAN Senior Official Meeting, líder embaixador Sidarto Reza, Surya Dipuro informa assunto neba jornalista Sira, foi no delegação halau encontro o primeiro-ministro Kairala Stanana Guzmão e a Palácio Governo Dili, terça-feira ne. Sidarto Reza afirma, e encontro o chefe governo ne, Sira hato sira ne visão no missão, quando ba Timor-Leste ho ASEAN niang, no sira karak serviço hamoto ko Timor-Leste e a área econômico, ho de hasoru desafio hamoto ko sai membro ASEAN. Fokus kami ke sini adalah dalam rangka partisipasi penuh Timor-Leste di ASEAN, khususnya di pilar ekonomi. Jadi kami tadi dengan Bapak Perdana Menteri, yang Bapak Sanana Gusmao, kita menyampaikan misi kami. Beliau menyampaikan visi beliau tentang Timor-Leste dan ASEAN, tentang kerjasama ekonomi, dan visi beliau tentang dunia, challenges yang kita hadapi bersama. Nanti berikutnya akan ketemu dengan Bapak dan Ibu Menteri Pejabat Timor-Leste di bidang ekonomi. Secara prinsip, Timor-Leste adalah anggota ASEAN. Keputusan prinsip itu sudah diambil tahun 2022. Sekarang kita punya roadmap, punya guidelines untuk partisipasi penuh Timor-Leste sebagai anggota ASEAN. Dan kita punya roadmap, kita punya guidelines. Nah, dari roadmap ASEAN itu ada 3 pilar. Pilar politik keamanan, pilar ekonomi, dan pilar sosial budaya. Pilar ekonomi ini adalah yang paling banyak indikatornya, paling banyak perjanjian yang harus dipenuhi, dan itu akan dalam roadmap dibagi apa yang harus langsung dipenuhi, apa yang akan dipenuhi nantinya, dan ini juga merupakan kerjasama yang paling konkret di ASEAN, di pilar ekonomi. Jadi fokus kami di ekonomi, Indonesia membantu bekerja sama dengan Timor-Leste semaksimal mungkin dalam rangka partisipasi penuh Timor-Leste. Portanto, Timor-Leste nudar membro ASEAN, tamba decisão ne fotiona ia tinan riun rua ronulu resin rua liuba, no dadão ne, ia linha matadalang kon bar roadmap, ba participação tomak Timor-Leste niam ba ASEAN. Enquanto ASEAN he pilar tolu makanesang, assunto política segurança, econômico no assunto cultural social. Assunto econômico mak pilar indicador importante, liliu bang hira dere ba ASEAN. Tambane, Indonesia pronto a tutulung Timor-Leste e a área econômico niang molok adere ba ASEAN. Ia parte selu, vice-ministra assunto ASEAN, Milena Ranzel afirma, ho visita ASEAN Senior Official Meeting idane, atuhare Timor-Leste nya processo adesão ba ASEAN, ao mesmo tempo continua apoio Timor-Leste nya processo adere ba ASEAN e a integração regional, liu com ba assunto econômico. Ok, tá bem, muito bom dia. Em primeiro lugar, primeiro agradecer ao governo Indonésia, a visita irane, mas a apoio ita, o senhor embaixador Pak Arto, somos líder indonesian, mas atufo hari ini processo adesão ASEAN e ao mesmo tempo pronuncia apoio continua a Timor-Leste e o processo adesão. Também apreciação boa da for delegação e delegação mas composto por embaixadores Sernebe que ia processo adesão da WTO Indonésia e mostrar o processo a integração regional e liuba assuntos econômicos. Então a altura momento era oportuno que temos para depois também aprender e ronamos por ser no processo de integração regional e liuba assuntos econômicos nia ita serona temos partilha também mais sobre o primeiro-ministro mas cumprimenta e ao mesmo tempo explica a intenção de visita né principal objetivo visita makne
e depois se assurmos o tenia oficiais será, mas de que o tempo para depois usamos e botar perguntas vai ter bem na cana, obrigada. Reportagem Fifanya de Carvalho, Televisão Timor Post.